I'm the scat man. Beno, Iker, ikusten dugu beste urte batez hemen San Juanetan, 3 bider 3 antolatu duzuela, konta guzu pixka bat nola joan deguna, ze ikusten dugu orain frontoiera sartu zaretela? Ba ondo, goizen eguraldik lagundu igu, parte hartzea nahiko ondia izan da, denea uste dut izan diala 28-30 talde, oso ondo da, eguraldik lagundu igu, urtero bezala beti eguraldin pendiente gaude eta atxalden San Francisco nazigea ikara horrekin, eta izkenen pronostiko bete india, baina bueno, ordu erdi bat galdu deu eta jarraitzen du, bai. Atxaldeko talde kopurua uste topea izan dela, 36 taldena, eta aber nola jazen. Ikusten dugu hemen gradak beteta daudela eta gaureni gainera jendea ere sartzen ari dela, beraz erakartzen duen ekintza badau, ez? Ba bai, guri pena emate iguna da, eguraldi honakin San Francisco kalen itendan ekitaldi bat izateko, jende asko erakartzen dula, pasealeku badalako. Baina bueno, alare de armaia beteta daude, bueno, ez gea kejatzen. Esan duzu talde asko hartu dutela parte, noski beraien artean partiduak egiten ari dira, baina garaiek zer dute oroigarri gitxa edo? Urtero bezala, lehenengo lauak daukea afaria, urtero bezala parte hartzen duenak afari hontan, eta bide batez eskertu, ze urtero behaien parte hartze horrek posible iten du haude bai, diala Kafe Fronton, jatetxea, Betialai, Orue, eta aurten laugarren antzate bai daukeu saria Tailandiarra fotokafe jatetxen o tabernan, bai. Eta goizen, de bai eskertu Xantikirolakek parte hartzen dugu, behaiek bale batzuk ematen dizkie, 200 eta 400 eurokok, bai lehenengo eta bigarren sarituentzat, osea, aprobetxatuz eskertu hoiei, eskertu urtero publizitate bitartez de bai diru laguntza bat iten duten taberna eta dendei, eskerture bai, hau euri hasidunen jende guztik parte hartu dula, kanastak ekartzeko, lana dago atzetik eta, aprobetxatu iten. Ikusten dugu hemen adin guztiak bildu direla, ez? Ez dago hemen adinik parte hartzeko ditzen emateko. Ez, goizen izaten da lebinak eta infantilan torneoa, gaztena, eta atxalden ja kadete juveniletatik gora, 16 urtetatik gora, igual zarrenak 53 dauzka. Osea, bai, deneti da, kuadrillak eta, bai, deneti da. Neskak ari dira animatzen? Bai, alde hortatik hande bai, eta gehien bat goizen bai izaten dela parte hartzea nahiko berdintxua. Aurten ez daki dauden 6-7 talde neskanak de bai, gerozta, Tolosan geroz eta neska gehiok praktikatzen duen kirola da, eta bai, eta hemendikan urte batzuta esatea daukeun paretsu gabiltzala hortan, baino bai. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but doesn't never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician reason who would try to change the seasons if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man.
Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, those things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man.